mbere ukwezi kwa gatatu turaza kuganira ku ngingo eshatu. Ingingo ya mbere turaza kunyarukira mu makuru ya politike avugwa cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, Kivu y'Amajyepfo, aho tuza kugaruka ku ntambara iri mu Minembwe, tuze kandi no kugaruka ku ishyingurwa rya Colonel Willy, umuvugizi w'igisirikare cy'umutwe watwirwanya wa AFC M23. Tuze kandi kunyarukira no mu burasirazuba bwo hagati, aho intambara yaraye iba iteye ubwoba iza guhitana ndetse n'umwe mu bayobozi b'igihugu cya Iran, umuyobozi w'ikirenga. Bwana Mayuru, turakwakiriye. Asante. Umeze neza cyane? Ko wambaye amarinete? Nababaye. Ko ndavuga ko meze neza n'ibya bindi by'ikinyarwanda, ariko nababaye. Ubabajwe n'iki? Sokuru yapfuye. Sokuru nde? Ayatollah. Uri umwisilamu burya? Umuyobozi wa Iran. Noze ko nzi ko uri umuyahudi kimwe nanjye, wabaye umwarabu. Komoka kwa Ishimayeli? Buriya Ishimayeli rega na mukuru we baravukana. Oya? Baravukana. Ahubwo ngira ngo ni na murumuna we, si mukuru we. Ninde mukuru? Wavutse mbere. Wavutse mbere? Ninde nande? Ishimayeli na Isaka? Na Isaka. Ishimayeli. Aho. Sokuru yapfuye wabo byuri. Shuti bakunzi rero, bavandimwe, reka dutangire n'amakuru yacu ndetse n'umusesenguzi wacu Mayuru. Mayuru rero, burasirazuba bwa Kongo, Kivu y'Amajyepfo, bimeze gute? Birakomeye. Birakomeye cyane kubera ko imirwano ntabwo yigeze ihagarara mu Minembwe. Uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2026, biriwe barwana. Barwanye none mu bice bya za Mikenke, barwana mu bice bya Rugezi, barwana mu bice bya hariya kwa Bazariya Silverwa, mu Bidegu n'utundi duce dutandukanye na Karingi. Ariko amakuru dufite nuko mu mugoroba Aduyi yaje guhunga abasore batwirwaniye ndetse na M23 barongera basubiza muri za Bicumbi ndetse n'iriya misozi yindi muri biriya bisambu bindi. Mayuru, gikomeje nawe makuru, naje gusoma Twitter ya Rugabo, umuvugizi wa twirwaneho mu bya gisirikare ndibaza. Naje kubona ko yaje kwandika mu mugoroba wa joro saa 6 avuga ko ngo Mikenke yabaye libere, yari yongeye gufatwa. Yanditse ko yabaye libere? Yes, Twitter ye. Okay, hiri wacicikana amakuru ko nabonye nanjye iya Kongoro, uriya Kongoro wakagara, yandika ko Mikenke yabaye tombe cyangwa se ingabo za FARDC zagezemo. Ariko mbona ibinyamakuru byinshi bigenda binyomoza bivuga ko nta Mikenke yigeze ifatwa na FARDC. Ahubwo sinzi agasozi bari bariho ko hafi aho ya Mikenke gaturuka nyine hariya za Point Zero, biriwe barasama kompura menshi yatumye n'abaturage basa n'abahunga ba Mikenke. Ariko nta FARDC yigeze yinjira muri Mikenke. Cyokoze Mikenke ni nini, ariko ahanyaho wenda mu birindiro byatwirwaneho hariya mu baturage mo hagati hari inkambi, ibitaro n'iki, FARDC ishobora kuba itahageze. Kandi itageze muri centre y'ahantu ntabwo wigamba ko habaye tombe. Kandi Mikenke ni imwe, ntabwo ari ebyiri. Ni imwe. Urumva rero Rugabo niba bivuze gutyo, ubwo n'agace bari binjiyemo ka Mikenke mu nkengero za Mikenke, ubwo wenda niho babakuye. Ikindi wenda dukosora, Fande Colonel Rugabo ntabwo ari umuvugizi wa twirwaneho. En fait twavuga ko ari umu-influencer wabo. Umu-influencer kandi ni nkaho bashatse kugira ngo bakore bafate bamwe mu basirikari babo bazajya batanga amakuru kugira ngo bamenyeshe isi ndetse n'abaturage bari hanze y'igihugu cyangwa se n'abari mu gihugu uko bimeze, kubera ko social media cyangwa se itangazamakuru rya leta ya Kongo rigenda rivuga ibinyoma byinshi, bityo akabinyomoza, ariko nta tangazo uri official ko ari umuvugizi. Ariko rero ni umu-influencer wabo. Ni umu-influencer wabo, akunda gukorana n'itangazamakuru cyane. Niba ashinzwe media, niba ashinzwe iki, simbizi uko twabyita. Bazabitangaza nanone bamugira umuvugizi wungirije, sinzi impamvu bataranabikora. Ahubwo bakabikoze gutyo. Azi kubikoresha, azi gukoresha social media, azi no gukora ibiganiro, azi no kuvuga cyane. Bazabimuhe rwose yungirize Fande
amase. bivuze rero ngo intambara yaje kuba isozwa kuri uyu munsi. Aduyi yasubijwe mu bice byose yari arimo, bamusubije ntawe ukirimo rwose. Reka dushime Imana y'Umurenge ikomeje kubarinda. Imana ni igitangaza y'Umurenge, kandi n'ubundi izakomeza. Mayuru rero ku mugoroba washize mu itangazo ryashyizwe hanze na coordinateur wa AFCM 23 yakonfirmye amahanga ndetse n'ibihugu ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ko umwe mu bavugizi babo se cyangwa mu ba ofisiye bakuru yashyinguwe, yapfuye mu bitero bya regime ya Kinshasa ndetse aza kuba ashyingurwa. Colonel Wiringoma, ndetse byari bigisa nkaho bikiri mu rujijo rwa benshi. Umugoroba baza guca impaka, byagenze gute? Harya ririya tangazo rya FCM 23 ryaciye no ku nkuta zabo za Twitter, riranditse n'ubu. Sinigeze mbireba cyo koze nasomye itangazo, ariko sinareba neza niba biri byaciye ku nkuta zabo. Kandi ubu nyine haje ikintu cyitwa AI. Namanzi guverineri yabishyizeho. Yego. Ubwo bamushinguye. Singaruka kwishingurwa agiye kuba yashyinguwe, bagize neza kandi bari gukomeza kwicarana umuntu yaritavye Imana. Gusa kimwe cyo gihe hari nenga n'itangazamakuru mu minsi yashize ryagiye rivuza induru ko bavuga ko bamushinguye mu ishamba cyangwa se ahantu abaturage batazi, basa naho bashaka kunenga cyane FCM 23 mu gushingura mwibanga cyangwa se ahantu hatariho, bakamuzanye mu baturage bakamusezeraho n'ibiki. Ariko icyo nenga itangazamakuru nta mpamvu yo kwinjira mu mikorere y'ibya gisirikare, ariko ntabwo tubizi. Kandi bari mu ntambara, hariya bari mu ntambara, kandi Wiringoma se umusirikare wenyine FCM 23 ipfushije na Fide na sinaryo ranka rinini ibuze, sinaryo ranka rinini buri yipfushije na generale bamukorera amaziko nkakuriye. Hari n'igihe batanamukorera nkayo wenda Wiringoma ntituzaye bitewe na situation barimo. Rero bapfushije ba Castro yari umuntu ukomeye kuri ubutasi, tituzi naho banamushinguye, ibyo ntibizwi. Kandi hari andi maranka menshi, abasirikare benshi bakomeye bafite amaranka bo muri FCM 23 bagiye bagira gute bashyingurwa. Kuba babimenyesheje umuryango n'iki bakabashingura mu buryo bwabo bumva bitewe na situation barimo. Uraje se gutanga amabwiriza yo gushingura mu gisirikare hariya, uzi ibyo baba bagwana nabyo, uzi amadrone ari muri kiriya kirere abari hejuru, uzi situation barimo. Bityo rero nta mpamvu yo kujya kwidendeka hariya ku karubanda ngo drone zongere zize zigire gute zisenya abantu. Tunatanga intuza kuri Twirwaneho ndetse na AFCM 23, ano manama bagenda bakora hariya kuri Goma bakagaragara kuri mitandao mu itangazamakuru cyane, rimwe na rimwe inama zikamenyekana aho zikorera. Hari igihe Kisekedi azakora ibintu nk'iby'ubwiyahuzi, akamatera sare, niba ari sare irimo kuberamo inama kandi bazi ko abaturage barimo cyangwa stade, drone yame targeting abayobozi bakomeye muri tribune aho bicaye bose barangize, ibindi zabikurikirane filime yizingi, ibindi zabibiburana. Ibyo rwose iyo bikora. Gusa wenda bafite ubwirinzi, ariko byagaragaye yuko nyuma y'ubwirinzi wenda bafite hari ubundi buhanga leta Kisekedi nayo ishobora kuba ifite kugira ngo ideviye ubwo bwirinzi cyangwa se buce mu myanya y'intoki. Biza bigaragaraho drone ziva za Ukraine zikagenda zikitura i Moscow iruhande rw'ibiro bya Putin. Kandi niba hari ahantu harinzwe ni hariya i Kremlin. Kremlin ni muri State House ya ntuza ya Russia. Ni nkuko wavuga muri White House. Rero niba drone zigenda zikitura hariya White House buri munsi bafatira abantu baje kurasa Donald Trump. Hariya kuri Goma se kuki batohaza cyangwa ziriya drone za kamikaze. Oya, Trump yoharibisha. Yobaharibisha kandi dore ko kiriya gitero caguyemo Fande Wiringoma Imana imwiruko ridashira, kandi umuryango wabo wihangane. Natwe twese abarwanashaka n'abantu bakunda revolution nyine cyama bihangane, turabihanganishije. Bavuga ko Wiringoma drone yamwishe irimo akaboko ka Amerika ndetse na Israel. Mayuru rero urakoze kuri recommandation nziza utanze kubw'ubwirinzi. Burya umwanzi we
nicyo abashaka nicyo abashaka ni uburangazi butoya kugira ngo yes niba ajogoremo niba FM23 itabasha kohereza drone Kinshasa ikazohereza ibaho bari muri kapitale yabo yoba jogora rwose Mayuru rero nk'uko byatangajwe ku mugoroba washize biravuga ko FDLR umutwe w'iterabwoba urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wahinduye izina ndetse ukaba ufite n'umuyobozi mukuru Habyarimana Jean-Luc ngira ngo wungirijwe na Kayumba Nyamwasa. Habyarimana Jean-Luc uzikora umuhungu wa former president yes Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana byose ibi uwo mutwe wa FDLR wavuye kuri FDLR nibaza uba FCLR Front Commun de la Libération Rwandaise. Ibyo se byo bivuze iki biragana kuki bihuriye he n'ibi ngibi by'ubutegetsi bubi bwa Gisegeti ndetse n'aba Barundi mu gutsemba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi inyokotutsi nuko dufite ikiganiro ingingo turi buze gutindaho ya kabiri iriya y'Ibugande bamaranye muri Methodiste ariko twari kuza gutinda ahangaha cyane kuko urabizi ko twigeze no kwakoramo ikiganiro kubera ikoranabuhanga ibyuma biza kugira ikibazo nticyasohoka turimo gusesengura rya jambo rya Muya yavuze ko ta kinyarwanda kiba muri Kongo habamo igihutu ndetse tunasesengura haba ikirundi avuze ko kiri Burundi mu Barundi kinyarwanda mu Rwanda mu Banyarwanda atari ko muri Kongo habaye igihutu cyane ko hariho n'ubwoko bw'abahutu. Muri ico kiganiro wibuke nakubwiye ko ibintu Muyaya arimo gukora cyangwa leta ya Kongo ni na bya bindi byose twaganiriye. Kiseketi yafashe izina rya Mayimayi ni umutwe witwaje intwaro wakoze ibyaha muri Kongo ufite n'abantu baza bashakishwa muri UN binyuze muri UN Security Council agashami gashinzwe umutekano muri UN ku buryo barimo biga begeranya ibimenyetso ku buryo Mayimayi byakabaye ngombwa ko ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba kimwe na za DFNALU kuriya bashakishaga nuza Joseph Kony ariko Kiseketi intambara ngwije kuba yamafata aba Mayimayi abaha izina ry'ubuzalendo. Abazalendo bivuga abana b'igihugu kandi bakunze igihugu abarwanashaka kwa kandi noneho usanga ari FM23 ndetse na Twirwaneho barwanya bari aba Mayimayi kandi babazi ko ari aba Mayimayi bama bagenda bagira gute bibagirwa rya zina ry'ubumayimayi bakaza bakoresha muri za Twitter zabo niki bagashiramo abantu barimo kurwana FDLR ingabo z'abarundi iza Angola iza FRDC bakongeraho abazalendo. Njyewe ntago nemezanya nabo nari amatangazo ya FM23 ndetse na Twirwaneho rira zina n'iry'ububatizo n'iryo guhanaguraho ba Mayimayi icaha Kiseketi yabahaye. Ubundi intambara ya diplomasi n'amayeri iyo mugenzi wawe guteza umutego akagufatisha iyombo nuko nyine ibintu byinshi biri kugira ngo umwigaranzure biza bisaba kuko manga ahantu henshi. Rero barangije nabo barabyapurika mbese izina rya Mayimayi ryaribagiranye. Ni ukuvuga ngo izina rya Mayimayi niba ryibagiranye n'ibyo bakoze biribagirana. Ese byibagirana muri Kongo cyangwa byibagirana muri izo nzego zibishinzwe muri UN? Reka dufate muri Kongo ariko kandi no muri UN bishobora kwibagirana. None se ukurikirana abandi batakivugwa batakiriho bejejwe n'igihugu. Kandi kuri igihugu iyo cyakuryamyeho warakoze icyaha igihugu ukabona igihugu kikuryamaho urumva ushobora dosiye yawe ushobora kumara imyaka 100 muri UN nta kintu widegembya icyaha kitaraguhama. Rero reka duhite tubihuza rero n'iki ngiki cyamuye cyo kuvuga ko muri Kongo nta gihutu hari igihutu n'ururimi rw'igihutu nta kinyarwanda kiriho. Ubushize mu kiganiro narakubwiye ngo ibi bintu bifite icyo bihatse ntabwo ari ibintu byoroshe. Ejo Muyaya nyuma yo kuvuga ko muri Kongo harimo igihutu ejo azavuga ko nta batutsi baba muri Kongo habaye abahutu. Ubwo zabo bahutu arimo kuvuga niba ari aba FDLR benda guha iki ninkubwene gihugu cyangwa irindi zina rishasha bari hawe kuki se bise bikurikirana n'izina risha ry'umutwe wa FDLR. No kuvuga ngo iri zina risha yego bashobora kwiyita izina risha ariko ntibikuraho ibyo bakoze.
ariko kandi iyo umuntu yavugaga FDLR wahita wumva uruhurirane rw'ibyo bakoze uhereye mu Rwanda n'ibyaha bakoze muri Congo umutwe w'abajenosideri. Ariko iki ngiki bise ngo niba ari FC what na what FCLR. Urumva kugira ngo abantu bazamenye ko FDLR ariyo yahindutse FCLR bizagorana. Dore nk'ubu ngubu ndi umunyamakuru ariko ko ndaryibagira. Ibaze rero igihe abantu bose b'Abanyafurika n'abandi bazamenyera ko FDLR itakiri FDLR FCLR, kandi gahari aho uzavuga ngo FDLR bakavuga ngo FDLR ni iki kubera ko yahinduye izina, ndetse na done zayo zibure. Kuburaho wenda bishobora kutabura, hari izabura ziri currently zabura. Yes, ko niba sacinga dokima za kera bashobora kuzibona. Ariko izavuba zizaza mu izina rya FCLR. Dore none n'ikintu bakoze, niba batangiye guhindura izina bahinduye n'ubuyobozi. FDLR ntikiriye yindi y'abandi bagiye bafatirwamo ba Omega bakoze genocide na wa wundi ba AFC Ventura yafatiye Goma Gakwerere Brigadier General n'abandi bagiye bapfa. None dore irimo bakayumba Nyamwasa na bajarike. Kurumva nugusibanganya nugusisibiranya voilà le terme. Rero nukubyitondera ibi byose ni leta ya Kinshasa irimo kubikora. Twanakomoje muri ico kiganiro n'aba ba Badrama. Uyu Badrama yahawe amafaranga na Kongolo. Kongolo ni uyu nguyu w'umuheto. Sorry kubanzanyemo wenda ibintu by'imirara ariko simbishingiraho cyane. Nta cyaha. Ariko uyu Kongolo ni Akagara, avuka mu nzu yo kwa Rugiranga. Buriya Rugiranga muheto abyagwa na Rugiranga. Sinzi impamvu muheto ari we wavuzwe cyane kurusha se, ariko buriya baheto bakomoka kuri Rugiranga. Yego. Ariko muheto aba ari ugira gute? Oya, kera hari ukuntu wasangaga umubyeyi yapfuye ugasanga umuhungu we aratunze ashingiye bene se akagira iki, ugasanga nk'ubu ngubu urabona mu basita habamo inzu bita Abatambwe. Ubundi Abatambwe ntibabaho mu nzu z'abasita, ariko urabazi ko babaho. Abatambwe ni bonse inzu y'abasita b'Abatambwe urayizi? Ibindi ugiye kumbwira simbizi. Ubundi bari ni abamaniha, nibo bakomoka kwa Maniha. Maniha rero yari mukuru wa Rutambwe. aza gupfa Rutambwe afata inshingano za Maniha ndetse n'abakomotse kuri Rutambwe araba ari we bazi. Rutambwe rero abari ugira izina. Urabyumvisha? Ndahubwo nari nisanze mbizi nuko byari binyishe mukuru. Buriya niko turi Abanyamurenge. Hanyuma rero uyu Kongolo ndaza kumuhuza na Muyaya duhite dusoza tuje muri Iran. Yego. Ndetse ni Bugande bamaranye muri Methodist. Uyu Kongolo buri yavukana na Kingungu, ariko Kingungu amubereye se wabo, ariko mu yindi nzu, mu yindi nzu ya bugufi. Si mu yindi nzu, ni mu yindi nzu. Ntago bavukana neza mwa sekuru, kuko sekuru wa Kongolo turamuzi, ni umugabo twishingura Imana mu iruhuko ridashira. Iwe turamuzi sekuru wa Kongolo. Mugabo w'umupasiteri witavye Imana ahantu runaka, ngira ngo wewe wabaye no ku kiriyo ciwe. Nakibayemo rwose. Jese nabashije kuhagera. Nibagiwe rero sekuru wa Kongolo. Wamwibagiwe gute? Namwibagiwe. Si umugabo uzwi se? Ni umugabo uzwi. Ariko ndamwibagiwe nyine biransobye. Rero muri iriya nzu yaba Nyamuniga se? Ni Nyamuniga. Ni Nyamuniga. Kandi Kongolo buri yagira abantu bavukana b'imfura barimo pasiteri wasize wejeje izina rya se Kingungu. Muzee Sefania y'Amerika. Ubundi uyu Kingungu uyu nguyu wa Kagara si Kingungu. Yitwa President Mukiza. Yitwa President Mukiza. Ari ryo tuzaza tumwita. Tureke rya Kingungu. Social media mugende muve kuri Kingungu. Yari umugabo w'imfura, muzabaze n'abantu babaye muri Zuru barenze 10. Yego. Bazaba aho muherereye no muri comment babyandike izina Kingungu muri Zuru. Mu bagabo bana muri Zuru
mu Banyamulenge fata byura kubera ko hariho Niho babaye. kese ifatika babayemo babona imirimo ye. yego baravyandikaho muri comment turabizi dukurikiranwa bene wacu babaye muri Byura. byura ibibazo bahagiriyemo barabizi akaboko rero ka Kingungu Barakazi. nyirizina barakazi katari uyu nguyu rero uyu ntibihuye n'ibintu uyu yitwa Perezida Mukiza mugabo bwito yitwa Perezida ariko Imana ishimwe ko mukuru wiwe yitavye Imana pasteur ababwiye neza abagabo bakuru naganirije bene wabo tutashatse kuvuga kubw'umutekano ndetse no kubaka sosiyete noneho Kongoro buriya ejo bundi yaza atabariza abapfurero n'ababembe ko babapfa amadrone ngo avuye mu Rwanda ngo yabamaze ngo ya FCM 23 natwigwaneho ibintu bitabaho rero iwe ni muyaya ni icunguti 100%. Igitangaje muri abo bantu arimo guhururiza ngo bicwe bo muri twigwaneho harimo neza anko wiwe murumuna wase neza titumuvuga murumuna wase ariko ni pasiteri ni umugabo uzwi cyane muri Kenya. Uwo mugabo ajya kujya muri twirwaneho yasezeye umuryango n'abana arababwira ngo ngaho muzitandukanye nimba ngarutse akurumva umugabo nimba ngarutse uzabasanga amahoro kandi nintagaruka murabeho atariko muzirinde Kongoro yazagira uzaja mu nzira ya Kongoro yarababwiye muzirinde kugambanira ubwoko nicyo atabakubwiye pasiteri yarakoze cyane tumusuhuze cyane turamusuhuje urumva rero ibi ngibi Kongoro akora numwe neza na Muyaya ariko nza mbona ko Kongoro wenda mu butoya bwiwe ashobora kuba yaranyabanyije ino ninda nza ndeba Kongoro ariko kimwe n'iriya nzu y'intwari yacu Gisaro uzi umukobwa wa Gisaro Beatrice Gisaro na musaza wiwe ibo ko bavutse ari abantu bo mu bintu ni gute umuntu yogambanira ubwoko kubera inda wenda Kongoro wowe wenda vyokumvikana ariko se no kwa Gisaro ko nzi ko bavutse mu bintu rero niwe Beatrice warize umunsi bafata Uvira yamaze iminsi 7 arya ubwo mperuka Uvira yafashwe nazamukanye n'abasirikare nashatse umuntu nyereka ahantu Gisaro yaguye bamugongeye ndamubura ariko mba narahageze nkarira ni ibi ngibi umuntu atohereza urwandiko mu ijuru ariko nari kohereza urwandiko rurimo amarira yene mumenyesha ivy'umuhungu wiwe n'umukobwa we barimo gukorera ubwoko yapfiriye yishwe n'akagabo k'akabembe kari hariya kubera kumutinya tubwo Gisaro yaje yarize arampirika ndakibagiwe ngira ngo niko kari kayoboye niba ari Kadeze ndakibagi ko karama kaja kuza gutya kongera kagenda ariko muri comment baramutubwira umuntu wagonze wishe Gisaro urumva ibi rero Muyaya arimo gukora wari bwandika ibaruwa wohereza Gisaro yamarira nyohereza Gisaro kandi nari kumwibwira mpereye ku gisekuruza canje cyo hejuru kugira ngo byibuza amenye umwandiki wari kasogokuruza wundi sokuruza muhasha amumenye amenye n'amagwera amenye na ntuza na sebasaza aho ngaho yo kwamamenye akamenya ibaruwa aho ivuye ko ari mu banya byinshi mubwire ivyo muri uriya muryango wiwe cyane uvuga ati abo wadusigiye Mayuru rero ibi bintu bya Muyaya mfite ngasoza ibintu Muyaya arimo gukora mbivugiye hano kuri Kivu Media TV umwaka utaha cyangwa indi myaka itaha 2022 yavuze kuri migwi Kinyarwanda ruba muri Kongo 2026 ahakana avuga ko nta Kinyarwanda kiba muri Kongo harimo igihutu baragiye barere muri ururimi rw'igihutu muri Kongo kandi byo nakunda banavuge ko muri Kongo nta abatutsi bahaba urumva nta n'Ikinyarwanda abo batutsi babitirira bavuga ahubwo habaho ubwoko bw'abahutu ari nabwo buvuga iki igihutu aho hari ukundi yabirangije hari ukundi ari bagize ntari we yabirangije iyo n'indi ntambara tuzongera kurwana Mayuru rero nkuko bigaragara nyuma yuko uyu mutwe wafunguwe ku mbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe mu gihugu cy'u Burundi barerekana urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga TikTok ndetse n'izindi
bashishikariza abandi ndetse baha courage abakora itsembabwoko ku bwoko bw'abanyamurenge. Ndore uko bimeze. Tubona uyu mutwe wa FDLR wavutse. Kisekedi arashaka kuweza kugira ngo igihe nikigera ziriya nterahamwe zikora jenoside y'aba jenoside ku banyamurenge tazabyitirirwa ko ari za nterahamwe zakoze jenoside hano. Arashaka kuzana nk'umutwe mushasha, yego, awuha izina ishusho rya FARDC. FARDC irimo kurwana n'inyeshamba za M23 ndetse na twigwaneho. Ubwicanyi ni buba buzaba ubwicanyi buri aho ngaho gusa busanzwe bwo gukurikirana abasirikari bari hari ari kudakurikirana leta. Urabyumva neza? Urabyumva cyane. Bitandukanye nuko ubu nyine baba bamushinja ko afatanya na FDLR, kizi na FDLR yahekuye u Rwanda yongeye gukora jenoside muri Kongo. Ni ukuvuga ngo na Kisekedi ababaye mu genosideri kubera ko yafatikanyije n'abajenosideri baregwa umutwe uhigwa na UN bakoze indi jenoside muri Kongo. Muri Kongo, karashaka kubyeza. Kandi ikindi, Uburundi nibo babafasha. Abarundi bashinzwe mobilisation yo kubazanira abayoboke. Leta ya Kinshasa nayo niyi finance ikanaguma ikanabeza ikabakinira na diplomasi. Nivyo bihugu byombi. Tanzania ntibiramenyekana ariko ntiyaburamo. Ariko ibizwi kugeza ubu nyine ibi byose ni imitego ya Kikwete. Jewe nza nicaranga nkitegereza umuntu hange Kikwete ubu nyine niwe uyoboye Tanzania. Ibindi mubireke, ibi zose Tanzania yijandika mu bintu byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kikwete ntabwo yigeze akunda abanyarwanda, kandi niba mvuze abanyarwanda mvuze n'abatutsi bo muri Kongo. Ubwo abantu bumvise n'ivyo mvuga, nta nubwo akunda n'abatutsi, tunavyerure noneho. Mayuru rero urakoze ku makuru meza. Twamagana cyane twivuye inyuma jenoside irimo ikorerwa ubwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo, n'abandi bakongomani bose barimo ndetse n'abandi bose bakongomani b'inzirakarengane. Iyi ntara ni Kisangani? Ntabwo ari Kisangani, ni hano hirya muri Ituri na Beni. Izo ntara zose zigiye zirimo abatutsi ndetse n'abatavuga ikinyarwanda ariko b'abatutsi rwose barakandana. Iyo ngengabitekerezo yaraje. Reka rero twamagana ubutegetsi bubi bw'Uburundi bwazanye ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Yes, intambara bayigize Yahutututsi. Mayuru rero dukomereze hakurya ibwota amasimbi. Trump yasizore aho yaje kuba ku mugoroba washize umuyobozi w'ikirenga wa leta ya Iran. Yego. Ubundi Ayatollah ntabwo tuzi Ali Khamenei. Cyangwa Khamenei bakonfirmye ko yapfuye. Niba hari umuntu nakundaga buriya ni Ayatollah. Ni sokuru, ubundi mufatanje we nka sokuru. Reka bino byo kuvuga ngo abayahudi ngo Israel ni iki, ibyo mu ijuru bizakirandukira mu ijuru, nta muntu waremewe gupfa. Reka niba ngibi birirwa bazana ngo iby'amasezerano, ayo masezerano se nemera Bibiliya yego, urumva, ariko ntaho Bibiliya ivuga ko abantu bo kwa Ishimeli bagomba gupfa. Niba kwa Ishimeli bagomba gupfa, urumva, ibyo barimo gupfa koko abarimo gupfa mu isi barimo gupfa kubera ko nta mugisha bahawe. Ubwo n'abanyamurenge nta mugisha dufite ko tumaze imyaka dupfa. Reka nibyo abanyamurenge noneho tuzinjize muri Bibiliya. Kisekedi noneho niba ufite isezerano yakuye ku Mana ni uwo kwanda, ubwo ngo Kisekedi yaba ari uwo kwanda. Kisekedi hariya ba Netanyahu bakomoka kuri uriya mugabo Isaka. Ubwo noneho abanyamurenge n'abo kwa Ishimeli ko tumaze iminsi turenganara imyaka n'imyaka tutagira umuntu turenganura. Bivuze ko na Irani bano barabu bararengana. Ubundi bano batipe ntibavutse ari ibyihebe, hari icyamuteye kugira ngo abe icihebe. Ubundi iyo wirukanye umuntu cyane uza umumara iki? Ubwo kandi iyo guhindukiranye en fait bano barabu birwanaho bro. Tubona Putin ubu nyine afite mandadari. Kuriya Putin ni icihebe mu maso y'abanyaburayi kubera ko ari bo bategetse isi bakavuga. None se reka dufate Museveni bamwita umudiktatiri wa perezida wa Uganda, no umudiktatiri. Trump
Kadafi ngo yari umudiktateri. Aho ngaho dugiye ni example ngiye gutanga kugira ngo abantu bumve. Kadafi bamwitaga diktateri, baravuga ngo bagiye gukuraho ubutegetsi bubi bwakandamije abaturage bw'umudiktateri. Reba Libya sha, uzi uko kugira ngo mbe muri Libya, reka ivya kuvuga ngo gakondo ngo niyo nakomotse, kugira ngo mbe muri Libya noba muri Kauzi Biega cyangwa mu birunga ubuzima bwanje bwose bwo kubaho. Mu gihe Kadafi ayoboye Libya, Kadafi yanditse statement agiye gupfa aravuga ngo Libya nafa yari ubutayu, ndayifata nyigira icyatsi kibisi, nyitera ibiti n'ivyatsi bitoshe, manukana umugezi wose wa ntuza wa Nile, urumva, mugira icyatsi kibisi. Ta mwana muri Libya umuvyeyi yavyaraga mu maternité yose kugeza umwana akuze byari ubuntu, bigaga ku buntu kugeza muri kaminuza. Iyo warwaraga bikaba ngombwa ko ugomba kuvurizwa hanze, ni leta yakwishingiraga. Iyo washakaga uri umuhungu w'umusore ukaja mu nzu yawe nta bushobozi ufite, leta yaguhaga inzu ikanagukwera. Ibitaro, iki, amashuri, ibintu byose byari ubuntu. Barangiza ngo ndore Libya bashaka, ndore za Syria bashaka, ndore Iraq ya Saddam Hussein, dore ukuntu bayigize. None ni Iraq niyo demokrasi bashaka? Iriya muri Libya niyo demokrasi? Nibyo bashaka gukora muri Iran. Uriya Khamenei bamwita icihebe, ariko niba hari umugabo w'amahoro ubaho niwe. Jewe nkunda kumukurikirana cyane n'amavideo. Niba hari umugabo ukunda abana niwe. Umwana yarazaga akamubwira ati please pa gift ya ntuza yizi frari zabo, agahita amubwira ati ngwino bifata. Akana gusa mu musigiti aho yateraniye, uzi president ukuntu abatinyitse, iwe nono arenze president, ni supreme leader, umuyobozi w'ikirenge. Umwana akaza akamuha frari. Amerika ejo bundi yamivuga ngo Iran kirategura ngo ibitwaro bya kirimbuzi, ngo nigira kirimbuzi ngo izarasa muri Israel. None se utekereza ko Ayatollah niwe muntu w'impubutsi kurusha Kim Jong wo muri Korea ya ruguru? Uzi ukuntu bageza bamuvuga ukuntu ari umuntu w'umusazi, ko amaze w'imyaka igera muri 10 n'ingahe na sekuru, ko batigeze batera kirimbuzi muri Amerika cyangwa muri Korea y'Epfo, umwanzi bahanganye. Korea y'Epfo yica umusirikare wa ruguru, kirimbuzi ntitego. Uwa ruguru akica uw'Epfo, nta kirimbuzi zigeze zitego. Dore Putin ubu nyine ngo nicihe. En fait buriya ni ugushaka kudestabiliza ubutegetsi bwa Putin bw'Uburusiya, kugira ngo Uburusiya babucemo ibice. Mayuru, iyo uvuga ngo mandadale ku muyobozi mukuru w'ikirenga w'igihugu nka Putin, bivuze iki? Hari abatabyo mandadale ni impapuro zimuta muri yombi, afite ibihano muri UN. No kuvuga ngo hari ibihugu atemerewe gukandagiramo. Niba akandagiye, hari en fait isi muri UN hari ibihugu bisinya amasezerano ya mandadale cyangwa se ibihano. Ni G7 se? Oya, ntabwo ari G7. Ni kano kanama gashinzwe umutekano. Urabona hano Bosco Ntaganda ari Irahe, ruriya rukiko rw'Irahe ni ruriya, ni urukiko mbese rw'isi, rufite n'ubushobozi bwo gushiraho umuyobozi wa nyuma nka perezida ku rwego rw'isi rwa perezida. Ibihano perezida yakandagira mu gihugu cyasinyaniye amasezerano yo kubahiriza mandadale akaba yofatigwamo. Ndaguha urugero, reba al-Bashir wa Sudan yigeze kuja muri Afrika y'Epfo kubera ko Afrika y'Epfo yasinye amasezerano na ruriya rukiko, ni umumambure wa ruriya rukiko rwa Rahe. Biriya bihugu by'aba West bihita bibwira South Africa byari kubwa Thabo kubwa Zuma, baramubwira ngo amufate. Ni kubw'uyu nguyu Ramaphosa ngire ngo hari, baramubwira ngo bamufate. Zuma aravuga ati ntabwo nafata Bashir kuko ibirego mudushira abanyafrika birazwi. Mugabe we yageze avuga ngo ruriya rukiko nubwo gufata abanyafrika, nurwo rwashiriweho abanyafrika. Mugabe we yarinze apfa ngo adashobora kwizera umuzungu Mayiro, ngo habe n'intumbi y'umuzungu. Mugabe ntiyayizeraga. Rero Ayatollah yafashe ubutegetsi muri za 88 gutya, kugeza ubu ngubu ni wari uyoboye. Kuva yafata ubutegetsi, Iran yabaye ikindi gihugu citeje imbere, gikora ibintu by'inganda,
yacuruza peteroli neza, peteroli zabo zari zarabaye iz'Abafaransa. Niki Ubufaransa buriya bwakolonije Iran. Checkinga microphone yawe urimo kugira ubwo amajwi yawe arakanika. Urumva ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwabo bwari ubutegetsi bwemera bagashaka buhake. Mu buryo rero bwo kwemera bagashaka buhake rero ubu ngubu bwa Ayatollah rero aza kuraho ico kintu, ashaka kugira ngo Iran ibe igihugu gifite independence, cigenga, igihugu cigenga kidakoronejwe, kidategekwa n'ubundi bihugu. Israel rero ntabwo ibi bishaka. Israel ibishaka ngo uko idomina cyangwa se iyobora buno bihugu bundi buyizengurutse bw'Abarabu, ariko igira gute iyobora na Iran. Iran rero yari yaranze, kandi iyo tuvuze Israel tuba tuvuze Amerika. Rero ejo bundi mu bisasu bagavye, bari bamaze iminsi bavugana Iran ati tuzabarasa, tuzirwanaho. Amerika ati turashaka gukuraho iyo regime. Bagerageje gutanga amafaranga mu myigaragambyo kugira ngo bakure buriya butegetsi buveho batarwanye, biranga ntibokuraho ubutegetsi bwa Iran kuko ufite ukuntu bwubatse. Uriya Ayatollah ni umuyobozi w'ikirenga, afite abagabo 80 bari mu nteko y'abayobozi b'ikirenga bagomba kuzajya basimburana, kandi iyo nteko niza yicara igatoramo umuyobozi ugomba gusimbura uwapfuye. Uyu Khamenei yapfuye already, batoye undi wamusimbuye, nibagiye izina rye nuko telefone yanjye yazimye nari kumubabwira. Already nyuma y'umunsi, nyuma y'amasaha, Ayatollah sogokuru apfuye, bahise bashiraho ubundi. Ariko gupfa aho yapfuye. Ibi rero ku mahanga, ibihugu nk'Uburusiya ndetse na Korea y'Amajyaruguru birasobanura iki? Korea y'Amajyaruguru babuze umuntu w'ingenzi, umupartenere wabo, ariko Uburusiya buriya ni igihugu kiri netre kuri Iran na Israel. Uburusiya buhuzwa na Iran business y'ibitoro n'ibindi by'ubucuruzi ndetse n'amasezerano yo kugurishanya intwaro. Urumva, mu bucuruzi mbese si igihugu cyo gutabwa mu bucuruzi. Ariko kandi mu buryo bwo kurwana, Uburusiya ntabwo bwarwana na Israel, kubera ko muri Israel harimo abaturage b'Abarusiya barenga 2 miliyoni. Ni ukuvuga ngo abo baturage ni bene wabo wa Putin, kugira ngo atange ibisasu kirimbuzi bije kurimbura bene wabo bari muri Israel, cyangwa afashe Iran ku mugaragaro byeruye yohereza Abarusiya n'imbunda za kirimbuzi zirasabo bene wabo Abarusiya bari muri Israel, biragoye. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, buri Uburusiya rero bufite abaturage barenga 800,000, urumva, b'abanya Israel b'Abayahudi batuye mu Burusiya kandi b'Abarusiya, bari mu ngabo, bari mu nganda zikora ibitwaro bya kirimbuzi n'ibindi. Urumva, Putin yabuze uruhande yofata. Ariko kuba byo Ayatollah yapfuye ni ibintu byamubabaza. N'ejo bundi umunyamakuru yamaje ati se kumva inkuru mu matwi yawe ko Ayatollah yapfuye, ko bashaka kumwica, ibyo bintu bivuga iki? Putin aravuga batanye, nta kintu nshaka kubivugaho, sinshaka no kubyumva. Bivuze ko yari inshuti yiwe, ariko Imana imuha iruhuko ridashira.